Irin, tang di kalah perempat final. Oh iya, kaki naro berapa? Engko noro 500, Ben. Ken pun ngocol kalah putaran ke-6. Lu, Rin. Aro tarik lagi no piro aja ya, Irin. Cora nih, ya, Ben. Beda remah. Cek lebat dia ada orang mata amit-amitan. Jaringan bentibi orang macah. Ya bola-bolan ki anyar, Ben. Lu, anyar je oleh berapa bulan, Rin. Mun belum bulan beni anyar. Ben pole mun karo amit, mapas ki beda anyar lajun nah. Mapas ken tade matan nah. Ngarakin agra, Ben. Yan je, Rin. Malete pada ki bentisan tibi. Masalah nah, mulai matura rese jaga tengka. Sedangkan kok tibi, Rin. Lebar itisan orang cek ngastete nah. Tapi ki salah apain. Apa boleh karo orang manca dia? Ya mun ya, Ben, mun kaki cetak terima nah. Mayu pas tokolen marin mun lebat pole. Njak mun kakirin. Orang betah serius pasti gibak kerja. Nan. 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 Kaki, wi. Iya, Nan. Beres, wi. Beres, Nan. Dia remah. Tala bener jan kolam, Be. Mun meriah bini tak ada yang pas elang. Kan jane kelupai. Benih ken lopanan. Ken repot diberi-beri inengko. Repot apa kaki? Dia remah. Nyaman bini, wi. Kastanan. Kasta dia remah. Kasta tak bini dari lambo. Nyaman, Nan. Jamun kaki. Oh iya. Derem magakinan. Minta api-api repot leka. Ciringan beritamu. Oh iya, wi. Nyari rokok, deh. Dia remah pengen kepring disa. Nyaman, wi. Buh. Mun orang bisa disedianan. Pada keng dus todus kangkonan. Maka aku udah derem apa ko. Buh, nyaman mun dewi. Tapi deh iya. Jangan pepatah ruah. Pala beda alas ya. Pasti beda macan na. Teti mayu. Antep asor ya pakunang kui. Bila bi kakeria desan entar manca. Orang mancaria nyambinya mandi sana. Lu tak pancan engkau dayanan. Cengkok mangka di Roma pada teger sebetun. Itina nan. Engkau kintra ke Roma ke lu. Iya, iya. Macura akan dengan lagi nopi juri. Erotor saja nih tak gantan.
Pola cek bambu. Ceplos sering pilih. Neng ngerapen, neng ngarik kiri. Ambule. Kunci angkon ni kaki le. Cek dinak beni kerum beneria. Mata bisa api taki. Di ma tisan orang ben tisan tibi. Terus, salahnya di dimma kak. Ciringan dinak ria embo. Tamun kan nyari bela jalan itu nina kaki ruah. Patut makin mancela. Kaki masalah jadi rumah anu. Pen. Mi pas dulu tak beres kakek. Kalau orang dah iyalah panas. Mi patan di pikiran tua sekali. Lu gelar saja agak kulina orang dah iya. Kalau dah iyalah panas. Cik beli ngederorin. Pulang dari luar. Pas teti olah tante si tibi. Raku kita ceplos cokolon ngara. Mak sekema Arya, mau tak dinis itisan orang. Oh, di nere pakun selekko. Tak kira nemu buja era. Wis le, makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek le. Tujuh langkah je. Tak laku kak. Tahu le. Tanggelakuan macet. Abi tak laku ya para beda sebulan. Saestona engko andi palora pedena kak. Iya le. Adi palu hap le. Laki no piro kak. Termasuk penakan kaking gini ya kak. Oh iya le. Cukup berembun nawawi juga sepopo le. Keng beda apa le. Enje kak, sebelumnya engkau seporana kaki kak. Pernah kan nah, bingko para kini kepak. Lu, salah natang penakan siapa le? Dah iya kak, coraan penganggap penakan kaki juga tak ada sekali kita tangkap kak. Ben pole kak, dari segi teka tak yang kui sekali. Tak kak serarua, tak lakong pengepora kak. Tak dinas. Ya seporan na le, seumpama natang penakan dia orang ngangkep dek kata tangkeh, ben kurang tepat tengka kulina. Ya sebelum engkau pada seporan kia kak, engkau minta tolong, baik ngaki penakan kakek. Pola mau nepai ngak kakek pas atoro. Beni dek rem kak. Tepeng ikepak orang, angu ikepak kakek tibi. Oh iya le, sekelangkung si banyak kaki lang amale. Tina le, mon masalah tang penakan dia, engkau si mainga. Oh ya tina kan luka engkau kimo dia. Oh iya le iya. Iya mah kak. Halo, boleh di mana? Boleh di Roma man. Apa man? Ya aku lu ke Roma jong, kau di balo jong. Oh iya. Iya pasti ya, Cek David. Iya man, kau langsung mangkat man.
Beda apa man? Beres bini nih Jong. Alhamdulillah beres man. Andi perlu apa? Engkau suruh denda man. Berdeng negor kan kok Jong. Bener kaki selama nang kon bini naria tak tepat tengkana. Tak tepat tengkana derem man. I tak tahu Jong. Pola kaki terbela-deren. Ida iya Jong. Odi iti sana orang ria. Cawa-caan neng lambeun ruah. Edi malangi ye cung-cung. Edi sak kaki bumi ji tengke. Apakah biasa nareng disah? Apa setetih kabekus nareng disah? Aji toro aki Jong. De iya ruah. Cik pastak mata tak masuk ke secentibi. Karena orang yang saya ketodusi orang ria. Benih pulan si gege ataupun si soke ruah benih. Benih si pahnyong ke lare ke berak ke timur ke laut ke dejer benih Jong. Tapi tengka kulina kaki dia kayak lake saya tekuk tengka kulina mondeng bini saya tekuk bentana saya nggak ya ngas teteh kaki dia kayak lake daripada kaki kepak orang Jong tuh nih kepak tibi benko saya nggak ya aja yang korok mata orang kaki. Ada apa dah sebeda nih? Apa nah? Kak, Macam aku minta tolong lekah. Apa nah? Aduh. Kak. Ada apa le? Tahu materi kak? Materi apa le? Tahu ra materi kak? Mara minta tolong bebejaki pula Odi. Oh, dari karburator ada relek masuk aing. Tak tahu kak. Tiba-tiba mati wak disero. Cek ketemu pun kak Pendi. Engkau lokolokan tak sampitin ke tole. Apa kita ngiding? Ya yang anda dia le, kunin orang nyari bangsa. Saling ajaga, tor saling atolong. Beni cuma awat megawat ero embong ruah. Cuma teki dede. Mun cuma gawat dia le, cuman setiala tak peratulaan. Tidak reng tako kereng gawat deria. Setia ria beni orang angko saya ketakoin orang. Tapi orang sandi tengka saya ketakoin ben saya ketodusin orang.